E hia kai o ruku tū wao kua heke iho ki te papa o te moana o Tikitapu, ki te whakapai haere i te papa, i te wai me ona āhuatanga katoa. Koe nei tētahi o ngā roto moana mana nui o te iwi o Tūhourangi. Koe nei hoki te tau tuawhā o tēnei kaupapa whakapai, whakarau ora nei. Me te aha, i tēnei tau nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata, i tai atu ki te āwhina. Kei a Timoti Tiaki Wai te roa ngātu. O te orana o te wai, te take. It's the small changes that make the biggest difference. So if each of us do our part, I feel that, that's where the change will come from. Neke atu i te kotahi rau tānata i whakakotahi i te roto o Tikitapu ki te kohi para. Ki te whakapai i te papa o te roto o anō hoki. He hirahira tana tēnei mo te hapu o Tūhourangi. Te hirahiratanga o tēnei kaupapa me hoki mai te hunga e whakamahi nei e nei papa whenua ki te hiki rāpihi, ki te whakatikatika. Hei oranga mō te taiao, hei oranga anō hoki mō ngā tamariki mokopu. Koe nei te take. I roto i te kotahi haora i hūtia e koni atu i te ruatana o te para mai te roto me ona tahataha. He mahi tahi i waina i Aotearoa Lakes Trust, te hapu o Tūhourangi me Aotearoa Dive. Ko hui mai nei Tūhourangi, hua mai nei ngā whānui o Tāroa ki te tautoko o tēnei kaupapa. Āpiti atu ki tērā, hauna i te kohi para, o te tūmanako o e nei tānata kia puta whānui e nei mahi ki ngā arawai putanoa i te motu. I whakatena tēnei ki ngā iwi katoa. Kia ta anga tātou ki te taiao, hei oranga mō tātou. Kia ki te anō hoki, nā tamariki i te mauri o e nei mahi. It's about our tamariki. It's about being able to exhibit these habits into them just so they're more aware of what's going on. He mahi nui, he orana roa mo Apōpō. Timoti Tiaki Wai, te kariri.